Katkum gariti pakadustur, balabu namar kata, usim garikasi, usin syar huri umbat ya kabor sinsyar. Kalong tang ki atyar jong hima kaba makaru, kamlong ka bakut namar bagadei ka jong upat ba. Baka bakut namar kata dei upat ba. Haga jinglong sim kis im khasi, namar kata kis ngutu bakilong tang ka benta juga hima, kabalong ka jong upat ba. Bana lor upai ba amdon syuk ka wei pak ka bor pisau tu kini kedai kepala sanjur yang kata ka sinsyar pat ba ka ju kasi ka voice of the people party namar kata ka daw ka bu yang ka thong ka jongka ka jingpet jingai ka jongka yang kata ka vision ka bangyo to revive, restore and transform ngine i pa kata ka sinsyar demokrasi leni sinsyar pat ba kalad dur hakani ke juk ka bangi imenta hak babe ya galinti ke pangilangan nyenum kan randu ya gay ke pangilas dang lalagalong gaman ga jugo play nyen pinkot ndre laro play um ibet yang abangan pinkot le sela rakta ki bram ke jingtmu ga basniu balle jubo bandhat jubo kalau beliau syai hukum kata kataru kanum kot nama kindon kiwi giban beteng kindon kiwi giban beteng naya kini ke linti ke bangila kulal sigi longgin mandin ban penimpat ban pendapat ban penkaladur kan yai bat kanang klaim nagawi kapor syakoi kapor. Yang itu masih mau pangmet juga porti blue. Ini pertanyaan bagi kita dalam juga parti akan digapor ke pemerintah. Hapra! Pasti yang ini tiga orang drone kita ingin pertabian.